Hello ndugu zangu wapendwa, ningependelea kushauri kuwekeza katika mtu binafsi, yaani kujiwekeza ndani yetu kwanza. Haimaanishi kwamba hatuwezi kufanya shughuli nyingine, lakini inamaanisha kwamba kwa wale ambao tumepitia magumu katika masuala ya hofu, wasiwasi, woga na matatizo mengine kama stress na kadhalika, na tumepitia mambo mengi katika kutafuta mafanikio ya maisha, lakini bado tunapata shida ama tunapata tabu kutokana na changamoto ambazo tuko nazo ndani yetu, kiakili, kimwili na mhemko. Basi ni vizuri kuwekeza katika ndani yetu na tukiendelea na harakati nyingine za utafutaji. Amini kwamba tuna uwezo mkubwa ndani yetu, lakini bado umefunikwa. Kwa hiyo tufufue tena na tufikie malengo yetu. Asante sana.